Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amazina 30 y'abana b'abahungu ariko amazina mashyashya atarasakara. Nta gutinda kaduhere ku mwanya wa 30. Ku mwanya wa 30 hari izina Anbu, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde mu bakristu, rikaba risobanuye ubuntu, ryanasobanura urukundo. Anbu. Ku mwanya wa 29 dufite izina Enio, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye uwagenwe. Enio. Kadukomereze ku mwanya wa 28 aho tubona izina Greg, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye kuba maso. Greg. Ku mwanya wa 27 hari izina Joss, ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye amahirwe meza. Joss. Ku mwanya wa 26 hari izina Allen, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro, ryanasobanura indwanyi. Allen. Ku mwanya wa 25 hari izina Darren, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza, ryakomoka no mu Gifaransa, rikaba risobanuye urenze muto cyangwa se uhambaye muto. Darren. Ku mwanya wa 24 hari izina Keoni, ni izina ry'abahungu rikomoka muri Hawaii, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo impano y'Imana y'inyembabazi. Keoni. Ku mwanya wa 23 Adrar, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye imbaraga. Adrar. Ku mwanya wa 22 hari izina Beren, ni izina ry'abahungu rikomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye imbaraga cyangwa se gukomera. Beren. Ku mwanya wa 21 Oran, ni izina ry'abahungu rikomoka muri Irelandi, rikaba risobanuye indwanyi nto. Oran. Ku mwanya wa 20 hari izina Miran, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye umukundwa. Miran. Ku mwanya wa 19 hari izina Ambi, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye udapfa. Ambi. Naho ku mwanya wa 18 dufite izina Mae, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Gifaransa, ryakomoka no mu Bwongereza, rikaba risobanuye impano y'Imana. Mae. Ku mwanya wa 17 hari izina Ken, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye umuhungu mwiza. Ken. Ku mwanya wa 16 ku rutonde rw'amazina 30 amazina y'abana b'abahungu, amazina agezweho atarasakara. Ku mwanya wa 16 hari izina Irie, ni izina ry'abahungu rikomoka muri Jamaica, rikaba risobanuye amahoro. Irie. Ku mwanya wa 15 dufite izina Elos, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye urukundo rw'Imana. Eros. Ku mwanya wa 14 hari izina Akeno, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye umucyo. Akeno. Kadukomereze ku mwanya wa 13 aho tubona izina Ogi, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye uwazamuwe cyangwa se uwashyizwe hejuru. Ogi. Naho ku mwanya wa 12 dufite izina Bevan, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye umuhungu w'Imana y'inyembabazi. Bevan. Ku mwanya wa 11 dufite izina Niven, ni izina ry'abahungu rikomoka muri Scotland, ryakomoka na Irelandi, rikaba risobanuye umutagatifu muto. Niven.
Katubanze tubashimire mwebwe mwamaze gukanda subscribe, mwebwe muduha like, namwe musharinga video zacu, muri abantu b'ingenzi cyane kuri twe. Gusa nawe utarakanda subscribe, kanda subscribe maze ufungure inzogera ujye urushaho kubana natwe umunsi ku munsi. Katukomereze ku mwanya wa 10 tutabatindiye, aho tubona izina Evin, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rinakomoka Irelandi, rikaba risobanuye umutsinzi, ryanasobanura umurwanyi. Evin. Ku mwanya wa 9 hari izina Genji, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye isoko y'amahoro. Genji. Ku mwanya wa 8 dufite izina Meki, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no muri Amerika, rikaba risobanuye ngo ninde wagereranywa n'Imana. Ku mwanya wa 7 hari izina Kewon, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Korea, rikaba risobanuye gukomera. Kewon. Ku mwanya wa 6 dufite izina Bovi, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buhinde mu Bakristu, rikaba risobanuye umunyamahirwe. Bovi. Ku mwanya wa 5 dufite izina Nori, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Balatini, rikaba risobanuye amahoro. Nori. Ku mwanya wa 4 dufite izina Aero, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye uwashyizwe hejuru. Aero. Ku mwanya wa 3 hari izina Adrien, ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Budage, ryakomoka no mu Bwongereza, rikaba risobanuye umunyacyubahiro muto. Adrien. Kadukomereze ku mwanya wa 2 aho tubona izina Oren, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, ryanakomoka Irelandi, rikaba risobanuye urumuri. Oren. Ku mwanya wa 1 ari nawo dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 30 agezweho, ariko amazina y'abahungu kandi amazina atarasakara cyane. Ku mwanya wa 1 dufite izina Seiji, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye ukuri. Seiji. Katugushimire cyane ko wabanye natwe. Ntuzacikwe na video ikurikira. Kanda subscribe, uduhe like, kandi ntiwibagirwe gusharinga video zacu ku bandi bazikeneye. Murakoze.